Ajde da hapse, alo. Klanjajte se. Koga da hapse? Eno, vidiš? Eno ti Marica. Vidiš? Aj sjedi, Ana, života ti došli tebe da hapse i mene. Sjedi bre tu. Slavica! Živi zid! Ispomoć! Dođite ovamo, ajte! Sreće se ljudi kako neviđali smo, no viđeli su da je prazan i jedan zadruge. Neka su pa neka su. Kako neviđali smo da uđemo, no oni ne bi se... Specijalci su. Vidiš da smo pod ratnom otpremom. Nek je srećen da Bog da mu koristi. Možda je Dušku trebalo, neka mu ponesu ljudi. Šta ste na kraj srca? Ja ne bih došao ovdje da vas smatram ugostite kao ljudi isto kao... Kao stoku, bravo! To, bravo Viga, gledaj. Bravo Viga, bravo, bravo. To je naši crnogorci, bravo Viga. Levo! Ovo je sprednja ljudi, ovo niđe nema bez kod nas. Na jedan šator 50. Neki novinara, neki...